Hakadok pai sengi jong kat sau tarik nailar araja arpusau ki Pulit Kyrwoh district kila yo ban kem yo weu brio ubal subajur baudan keti hakikam ban khayi drugs. Kat kum ka kai pot bala yo lum na kibor Pulit daong. Ba hadien ba kibor Pulit kila yo jing tip ka batikna lingba kibor sentian bauteu brio ubal itu kerteng kum u Vicky Lyngdoh arpulais nam karta na kasnong paham mauleng arpomer udan keti hakaban shalan nani Pynïaid yo drugs kila perlong ke jingbut dien yo u. Daga jing trai staman bot dien dagi bor sentiat layo jing tip ke batikna bo Vicky Lyngdoh ula Thmu ban Pynïaid yo drugs hakabo lami na Byrnihat bat Thmu ban let Pynïaid yo hasor Nongpoh. Kumta Mario yo jing tip halor kene nakalyang kibor Pulit naga kenhun anti narcotics task force kila penlong ya ke jing pen upstrip bala yo kem no yo Vicky Lyngdoh na Nongpoh hamar dong down gen haringkat bat kakali all tu ke borong li ke bolanya ke bodon yo registration number MLUA not C not UAR. Hakajing talasi ki Pulit kala yo ban kurup na po kakali jong u yo drugs heroin ubodon ka jing khia ka ba R.9 gram hadien bagi Pulit kila penlong ke jing tokit la register kes no persya yo Vicky Lyngdoh kat kum ke kendon an NDPS Act bat ka jing tokit bakam banyak susu kadang ya cakman. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.